Onjuria maruga ati aruti a wira kuma kaunti-ini ino maramaumirire ona mataigite mawira mao utuko wa ira na marambiria kumomora nduka na kioski ciao undu uria matigite na hathara nene makiuga matirahetwo notithi ya guthengia biashara ciao. Kakuja wakatugongea na hakuna ile notice walitupatia yenye ati tunaweza sema tulikuwa tumepatiwa muda wa kujipanga. Umomori uyu ukite makinya manini kuma Githurai 45 kuria kwiriga kumomora utuko wa gukia ira. Umomori uyu uthiite na mbere thutha wa thirikari nene kwambika bara mweri muthiru wa kumomora nyumba ciothe iria iri migunda-ini ya muingi. Hii vitu yangu yote imeharibika. Nilikuwa na watoto, nilikuwa nalipa renti. Nitafanya aje? Oturio guku kaunti-ini ya Nairobi, Gavana wa kaunti ino Mike Mbuvi Sonko na hete notithi ya thiku 21 kuri ene nyumba iria icagi-ini ta Kibera gutigirira ni meheria nyumba ciao iria iri barabara-ini niguo kuramia bara cia kugerera riria mitino teno yoneka. So landlords wote Nairobi, hakikisha kama umejenga nyumba utatoa nyumba zingine uweke access, ndio moto ikitokea kabla fire ifike mama anaweza kutoroka na watoto yake. Uhoro uyu ukite thutha andu makiria ya 5 gukua thutha wa mwaki gututhuka nyumba-ini imwe itura-ini riri. Handu-ini ha Inooro TV, njitwo Kamau wa Muciri.